دما خوش ببینرین هجا ایرو 16 کانون 2022 روژا اینی بویر و گشتن هری سرکی و هری بالکش ین لسرانسری جهانی رودانه محول بدن دناوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جارکن دما خوش ببینرین هجا رژیم اردوغان لسوری لپی پینگاوین تکچوناوی درنگ دخیه دیگره جبوی اکید خوازه به روسی او حکمت شامی مکانیزمه اکی چه بکه لی یا دیار حکمت شامی وی گاو رژیم اردوغان دبینه او دبیجه حتی لسر عرده گاو آویتن پیکنه ی هفدیتن نپیکانه. Beşar Esad'ı ben artık bir siyasi olarak kabul etmiyorum. O devlet terörü estiren bir teröristtir. Bu kadar açık. شef rejima Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan yedi tangaviye de carekedin li ser herêmê planên qirêj dike. Erdoğan yê bi nêzbûna hilbijartinên li Tirkiye re têkçûna xwe dibîne, dixwaze biriya hesabên qirêj vê têkçûnê direng bixe. Niha jî ji bo vê yekê li pey bazaran e. Erdoğan di balafira ku ji Tirkmenistanê vedîgeriya de bi daxuyaniyekê ji qelemşorên xwe re pêşinyara xwe ya mekanîzmeya sê alî anî ziman. Rusyayê pêşinyara Erdoğan a ji bo avakirina mekanîzmeyeke dîplomatîk a sê alî di navbera Tirkiye, Rusya û Sûriye de qebûl kir. Ajansa nûçeyan a Riya Novosti li ser zimanê cîgirê Wezîrê Derveyê Rusyayê ragihand ku helwesta Sûriye li hemberî pêşinyarên nediyar e. Riya Novosti diyar kir ku rayedarên Rusya û Sûriye di vê mijarê de di nava têkiliyê de ne. Şefê rejima Tirkiye Erdoğan diyar kir ku wî pêşinyara xwe ji serokê Rusyayê Vladimir Putin re gihandiye û wiha got. Putin jî bi erênî li pêşinyara min mêze kir. Bi vî awayî em ê dest bi rêze hevdîtinan bikin. Erdoğan yeko 11 salin di şerê Sûrî de bûyî sedema mirîna bi hezaran kesî û koçberiya bi milyonan Sûriyan niha dixwaze bi gotinekê li ser vê polîtîkaya xwe ya têkçûyî bigire. Erdoğanê gotina Esedê ku jer ji devê wî ya dernediket niha careke din vegeriyaya Esed. Li gorî nûçeya ajansa Reutersê ya xwestpartî çavkaniyeke ji hikûmeta Şamê Esed naxwaze bi Erdoğan re hevdîtinê bike. Hikûmeta Şamê jî ev gava Erdoğan weke gaveke bo hilbijartinan dibîne. Dîplomatekî Sûrî ji ajansê re axivî û got. Heta ku gaveke ber bi çav neyê avêtin em hevdîtineke bi vî rengî bêwate dibînin. Gava ku tê xwestin vekişîna leşkerên Tirk ji welê te. ولاتین روش آوی به جزاین خوین لسر روسیه دخوازن مسکوی تنگاو بکن و ویه که ادعا دکن که حتی نها وان انجامک به دست خستیه لیش بو اف جزا باندورا خواهد دوام بکن هر تم هشاری تداین لی دیاره دوی مجاره ده به ترکیه باوری نایی کرن پشتی داخلونین بورل واشنطن جنگاره هشار کرو او به اشکره گوت اگر توش بو جزاین لسر روسیه بن پیکرنا پیک بینی و وری جزا کرن. کوردیناتور جزایان ای وزارت کار درویا امریکایی بالیوز جیمز اوبراین دیار کرد که اولبندینه ترکیه بریارین جزایان لدیجی روسیای بجه بینه. اوبراین جنوچگان سازین چاپمنیه یه نامنتویره درباره گشتدان داوی یه لسر جزایان لدیجی روسیای ده آگاهی دا و پیشتره برسوا پرساندا. بالیوز امریکا دا زانین گو بجزایان برفره یه لدیجی روسیای هاتیه فرس کرن انجام گرتنه. جیمز اوبراین درباره تکلیه نابرا روسیا و ترکیه ده نرخاندن کر. اوپراین دازانین گودرو شکایا ترکیه جزاین لدیجی روسیا بن پیدکه اوی هم لدیجی حکومت و هم جی لدیجی کارسازین وان جزاین فرض بگن. هاته گوتن او یک باوای کی زلال جره ببریا انقرای راحتی گوتن. دوی نابره ده یکیتیا اروپایه دبریارنامه گو هفته یه لکنسیا کاروبارین گشتی هاتیه قبول کرنده بانگ لترکیه کر گل گوری جزاین لسر روسیای هاتن سپاندن تف بگره. انقره پشتی وی که جاره کردن گردانا خویا جزاین لسر روسیای هاتن فرس کرن دوباره کر. لالی کی دن گوتارا گونونر بلند اتکلیه دربه و پولیتیکاین اولکاری یکیتی اروپایی جوزف بورل جو پارلمانتوی اروپای رشانده بو هفته بوری دی چاپمنی آلمان ده هاتبو وشاندن. دنوچه ده ها دیار کرن گو بورل پکارین خوانی زمان
گو جزاین لسر روسیای هاتنه سپاندن بریا ترکیه دکارن به من پیکرن. دو گوتار دته گوتن ترکیه بجداری جزای نبویه و بروباجی به یکی تکلین خوین آبوری بروسیای را باش کریه. شب رژیم ترکیه اردوغان لدیجی به یکی برتک نشانده گوت بورل نمخاطبه میه. تکلین ما یم روسیای را تو نکاری دیار بکه. دوی ناوبره ده لیدرین یکیتی اوروپای لسر پاکتان همین آجزان لدیجی روسیای لحف کرن. اروها یک جخالندن ین لسر هاتیه لحف کرن جی پاکت آلیکاریا 18 میلیارد یورو یا جبو اوکراینیای بو. لروشتات اوکراینای شهرگیراند به دمک کو ناوند خرسونتی آرمانج کرنده لباجر با آوک گشتی الکتریک قطبویه سرکماری اوکراینای زلنسکیش لیدرین یکیتیا اوروپای داخواز آلیکاریا انرژی کرد دوینا برده سرفرمانداریا ولاد جگوت دسپیکا سالی ده و روسیه ایریشه که بجاهی او برفره لدیش پایتخت کیوی بیگ بینه. نیشانه آشر اوکراینا و ساخویا دیگه گوه به سالان لبر جوان بمینه. ویرانی آشر لولات بخور آنیه هری زیده لروجلات ولاتی دیتن. هزین روسیا جاره کدن به موشکان ایریشی کریوی ریح کرن ده انجام ده دکسمرن و پینشی بریندار بون. لخرسونا که مها در باسبوی اوکراینا جبن کنترولا روسیا در خستی ده روش گرانه. رایدارن اوکراینای دیار کرن که او ده بین بومباردومانه که دجواردنه. جبر ایریشن که بین سازیا لبندرا باشر کرن آرمانج تواهیا باجار به الکتریک مایه. مدیا اوکراینای راگهاند که ده ایریشال ناونده که آلیکاری پزشکی ده دکس هاتنه کشتن. ده بومباردومان ده آواهیا ریوبریا باجیر جی بو هدف و ده آواهی ده خسارک مادی چه بو. و کشین ارتشا روسیای خرسونه یک جمازنترین بن کتناوی یاد شریل اوکراینای ده هات شروع وکرن. روسیا ده نوا دمین داویه ده ناوندن انرژی ده که آرمانجا ایریشه. به میلیونان اوکراینیان به هاتنا زوستان رد نوا زحمتیه دنه نبونا الکتریک باندوره گزیده لوانده که. باجار خارکووی یل روجلات ولاد جی دبن ایریشین دجوارده یه. دهسر کمر اوکراینا ولادیمیر زلنسکی بانگ لیدرین یکیتیا اوروپای کر و داخوازا آلیکاریه کر. زلنسکی آن زمان کو جبو ولاتیان پیوستی به 800 میلیون یورو یا به قاسی 2 میلیارد متر کاب هیا. چهارشنبه جی زلنسکی راگهاند بو کو لدردورا پایتخت کیوی 13 درون هاتبون خستن. Наочно, як сльози вдячності на очах людей, яких звільняємо від هم وقتی ویه که سروک فرمانداری اوکراینایی والری زالوژنی ادعای که بالکش آنی زمان. زالوژنی در رپورتاژ خواه یا به روزنامه یا دی اکانومیست راگهاند که دسپیکا 2023 و روسیا ایریشی پایتخت کیوی بکه. وزیر پاراستنه اوکراینای اولکسی رزنکوف د جبینک چاپمنیه د دیار کرکو نشانه زیده هنه که روسیا خوش با اپراسیونه که بجاییانو و برفره آماده دیگه. رزنکوف دست نشان کرد که اپراسیون دکاره د محاسبات ده دست پی بکه. وزیر اوکراینی دیار کرد که 300,000 لشکرین روسیا د مهاجوت مهیده گرتنه پرورده دیگه و حتی محاسباتی ویش با ایریشه که بجاهی آمازن آماده بین. سناتو دولت نیبیان آمریکای قانون بودجه پاراستن یا ولات اریکر بودجه کوژ عالی سروکی آمریکای جو بایدن و هاتی پیشنهاد کردن به گهاندنا 858 میلیارد دلاری هات اریکرن جبوت کوشینا لدیجی داعش 502 میلیون دلار هاتی دیار کردن هر وها د بودجه کو 800 میلیون دلار ج اوکراینی را هاتی وقتاندن ده پیوستیا درزیا کووید 19 اجبو ارتش هات را کردن. قانون دستورنامه پاراستن نتوی NDAA که بودجه پاراستن یا سال 2023 یا امریکا جی دحوینه جعالی سنتوی و به پرانیا دنگان هات قبول کرن.
پروژه یاسaya بودجه پاراستنê ku hefteya borî li Meclisa Nûnerana Amerîkayê bi 305 dengan li hemberî 8 dengan hat erêkirin, li Senatoyê jî hat dengdan da ku ji bo erêkirina Serokê Amerîkayê Joe Biden wereşandin. Ji bo bûdçeya hatî diyarkirin 817 milyar dolar ji bo Wezareta Parastinê 30 milyar dolar yên ji bo lêçûnên nuklerî yên dibin siya Wezareta Enerjiyê de cih digire. Ev bûdçeya herî zêde ye heta niha bo Wezareta Parastinê ya Amerîka hatî erêkirine. Bûdce li hemberî 11 dengên na bi 83 dengan hat erêkirin. Derbarê Ukraynayê de di proje qanûnê de 800 milyon dolar ji bo fînansekirina înisyatîva alîkariya ewlekariya Ukraynayê û zêdetirî 6 milyon dolar jî ji bo piştgirîkirina operasyonên leşkerî yên Amerîkayê li Ewropayê hat erêkirin. Di pêşnûma bûdçeya parastinê de ji bo hevkarên dewletên Yekbûyên Amerîkayê ku hêzên Sûriya Demokratîk jî di nav de ye, di çarçoveya têkoşîna li dijî Daişê ya li Iraq û Sûriyê 502 milyon û 926 hezar dolarî hat diyarkirin. Ji 358 milyon û 15 hezar dolarê ku Pentagonê ji bo Iraqê xwestibû, nêzî 36 milyon dolar nepêwîst hat dîtin û derxistin. Tê çaverêkirin ku Serokê Amerîkayê Biden di zûtirîn dem de pêşnûma qanûnê îmze bike. Serhildana jinjiyan azadî sê mehlepeyê xwe hiştin di nava vê demê de bi têkoşîneke bêhempa gelên li Rojhilatê Kurdistan û Îranê daxwaza azadiya xwe kirin. Heta niha nêzî 500 xwepêşandêr ji aliyê hêzên Îranê ve hatine kuştin û bêtirî 18,000 kes jî hatine bincavkirin. Tevî darvekirin, kuştin, girtin û işkenceyê jî serhildana jin jiyan azadiya li Rojhilatê Kurdistanê û Îranê duh di roja notî de dewam kirin. Ji bo tirsandina xwepêşandanan dewleta Îranê serî li hemû riyan dide. Duh li bajarê Abadan ya parêzgeha Îlamê xelkê pêşwazî li jinên ciwan ya bi navê Sonya Şerîfî ku du mehbûn hatibû bincavkirin kirin. Welatî daketin kolanan û pêşwaziya li jina ciwan ve guherandin xwepêşandanê. Li bajarê Şebadî ya parêzgeha Kirmanşanê merasîma çilrojiya Elî Riza Kerîm ku di xwepêşandana Şebad ji aliyê hêzên Îranê ve hatibû kuştin pêk hat. Li parêzgeha Urmiyayê rayedaran rê nedan malbatên 6 xwepêşandaran ku cezayê darvekirinê li wan hatiye birîn biçin girtîgehê û zarokên xwe bibînin. Tevî hemû êrîş û girtinan li gelek bajarên Rojhilatê Kurdistanê û Îranê xwepêşandanên dijî dewleta Îranê bênavber dewam dikin. Komeleya çalekvanan ya mafê mirovana Îranê çardê kanûnê derbarê hejmara kesên di xwepêşandanên li Rojhilatê Kurdistan û Îranê de jiyana xwe ji dest dane daxuyaniyek belav kir. Li gorî daxuyaniyê ji roja serhildana li Rojhilat û Îranê dest pê kirî heta 13 kanûnê herî kêm 493 kes di encama gulle, işkence û lêdana hêzên Îranê de jiyana xwe ji dest dane. Hat diyarkirin ku ji vê hejmarê 68 kes dibin temenê 18 saliyê de ne. Her wiha herî kêm 18424 xwepêşander ji aliyê hêzên Îranê ve hatin bincavkirin. Ji vê hejmarê nasnameya 3842 kesan hatiye piştrast kirin. Sala 2022 ji bo Filistîniyan zehmet derbas bû, şer û pevçûnê navbera Filistîniyan û İsraîliyan li pey xwe bilançoyeke giran hişt netewên Yekbûyê ragand ku ji destpêka salê heta niha 3,105 Filistînî ji aliyê leşkeriyan jî ji aliyê Yahudiyan ve hatine kuştin li gorî danên netewên Yekbûyê. Ev bilanço ji sala 2005 heta niha ye herî giran e.
Ofîsa Komîseriya Bilind a Mafên Mirovan a Neteweyên Yekbûyî, bîlançoya şer û pevçûnên navbera İsraîl û Filistîniyan de eşkere kir. Ofîsê ra gihand ku ji destpêka îsal ve li şerîeya Rojava ya dibin kontrola İsraîlê de ye 105 Filistînî hatine kuştin. Ji van 33 zarokin. Ofîsa Mafê Mirovan a Kunavenda wê li Cinêvrê ye balkişand ku ev hejmar ji sala 2005 ve ya herî zêde ye. Ji bilîkesên ku ji aliyê hêzên ewlehiyê yên İsraîlê ve hatin kuştin, herî kêm 2 Filistînî jî di êrişên nişteciyên cihû de hatin kuştin. Hat destnîşankirin ku nehate tespîtkirin ku guleya xortekî Filistînî kuşt ji polîsên İsraîlî yan jî rûniştvanekî cihû ve hatiye avêtin. Di raporê de hate gotin 5 hêzên ewlekariyê yên İsraîlê û 5 rûniştvanên cihû jî ji aliyê Filistînî ve hatine kuştin. Sê raportorên taybet ên Neteweyên Yekbûyî rapora ku ji aliyê Fransîşka Albanîse, Maurice Thibault-Binz û Clément Volé rapor amade kirin. Raportoran tundiya ku ji aliyê hêzên ewlehiyê yên İsraîlê û rûniştvanên cihû ve tê kirin şermezar kirin. Di raporê de hat destnîşankirin ku heta dagirkeriya neqanûnî bitome di vê Filistîniyên li herêmê dijîn wekî mirovên ku divê werin parastin ne wekî dijmin û terorîst werin hesibandin. Raportorên serbixwe bi bîr xistin ku İsraîl li gorî hiqûqa navneteweyî mecbûr e parastina gelên li herêmê dibin kontrola wê de bike. Raportoran destnîşankirin nîşanên bifikar hene ku artêşa İsraîlê di van êrîşan de piştgirî dide rûniştvanên cihû. Ji ber vê yekê ferq û cudahiya di navbera kiryarên tund ên niştecihan û şiddeta fermî de dijwar dike. Li Peroyê rewş alûz û metirsîdar ya li welat zêde bûye ev bêtirî hefteyekê ye li welat xwepêşandan pêktên û xwepêşandêr jî li qadanin ji ber pevçûnan heta niha 18 xwepêşandêr hatine kuştin. Xwepêşandêrên tevî li paytexta Lîmayê li deham bajaran bi polîsan reketin nava pevçûnan. Di pevçûnan de bi mirina neh kesên din re ji mara kuştiyên çalakîn li dijî Kongra û hikûmetê derket hejdeyan. Di daxuyînê ku ji aliyê rayadaran ve hatiye dayîn de hate ragandin heta niha 426 kes jî birîndar bûne. Ji van 216 polîs û 210 jî sivîlin. Herî dawî Wezareta Parastinê ya welat doh ji bo 30 rojan rewşa awarte ragihand. Xwepêşandêr jî daxwaza hilbijartina pêşwex dikin lê ev daxwaz ji aliya rêveberiya welat ve weke nepêkan hatiye dîtin. Belem nûçeyên xwe bi Fransayê bi dawî bikin li herêmeke Lyon ya Fransayê agir bi avahiyeke heft qatê ket di encamê de 5 jê zarok 10 kes mirin. Şewata ku ji serê sibehê li taxeke bajarê Lyonê ku weke taxa semîna herîma Ziniya Bajartê dîtin de bo sedema felaketê. Şewata ku serê sibehê saet di siyan de ji qata Jêrîm bilind bû di demeke kin de gihişt qatên şor. Li gorî tespîtên destpêkê di şewata ku 5 jê zarok 10 kes mirine. Tîmên agirkujiyê ku xwe gihandin herêmê dest bi derxistina welatiyan ji nava avahiyê kir. Hate diyarkirin ku di şewatê de 4 jê giran 14 kes jî birîndar bûne. Di xebatên ku 107 endamên îtfayê kar dikirin de 2 kes birîndar bûn. Derbarê sedema şewata ku bi temamî hatî vemirandin de jî te agahî nehatin dayîn. Les habitants sont pris au piège, c'est la panique. Berê bînerên hêja em li vir digihêjin dawiya bultena xwe ya cîhanî û dibêjin heta roja duşemê careke din werîn pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û bextewar bin.